kuće. Vidim ga, dobro, bitno da se vidi. Možda ga onaj udario. Nisam dirao ništa. Ovaj možda ga zajedno. Ne, ali kuda je još jedan bio? Pa eto ga gore. Ne, još jedan je bio tu. Aj nema veze. Samo malo u kraju. Ajde. Gdje se vidi? Rođe. Selam i braga. Aleyküm selam. I to izvete nešto. Well, you gotta get a tiny bag, bro. Svo naselje. Ali mi smo bili glavne faca, što nije to što... Evo Ivo. Sad kakva ova vjernička novca. Da, kojeg ima gledaj? Šta? Popio sam i nabrano. Sa kreditacijom isto. Yes. Yes. Evo, Ajle. A ti, kako te ime? Anela. Kako? Anela. Anela. Jesi umorila? A? Malo, jel da? Dobro, hajde. Pozdrav za vlog. Pozdrav. Jedan kula
Znate, znaš, šta će biti? Ide elektro. Jeste opravio. Kako je to kamera? Kad ti je va, pa nema. Elektron. Samo treba si sama elektron. Pa idem evo. Bravo, bravo. Jesi bro? Mala, jesi se umorila? Nisi? Malo. Malo, jel da? Ja. Hajde, izdržat ćeš ti. Poselam nekoga tamo, ha? Nenu, tetku, tetku. Pa imaš tetki puno. A teti će? Tetke. A ne mogu ja ići za Cijelu tobom. familiju. Pa požuri malo. Eto, to je Hajde, to. čao. I Ne Brahima. džari. Šta ima i bro? Dobro, jesam umorio. Šut. Ha, 50 5 banki. oj, nije toliko. Jes, live. Uživo idemo. Gotovo, već na PK. Uživo idemo. Ja. Ej, pa ovo moj glogovci. Jao. Elektron. Hajde, sretno. Ey, ovdje. Kendisi konuşmaları seçerek kendisi gelecek. Selam. Evo, dobre. Bravo. Kako je legendo? Gdje ste? Kako ide? Kako se napred? Alhamdulillah, dobro je. Hajde, Mašallah. sretno. Hvala. Ja sam to nekad znao. Gdje si Ramize? Šta ima? Kako ide? Dobar, kod tebe. Evo, dobre. Idu u Sandžakli. Malo klika, meni ću gledati, ali stresi. Aj, kamerice. Kako ide to? Niko se nije umorio izgleda. Niko se umorio nije. Kosa. 7. Dobro, reci, je čarape, gdje su niko? Ja. Evo Glogovaca opet. Jedni su prošli, a vi... Ajmo, prolazi. Pistačna klasa. Ja.
Nie plakala. Ben keyifliyim arkadaşlar. Seninkiler de çok iyi. Seninkiler de iyi abi. Seninkiler Gdje si Alene? Selam. Alejkum selam. Malo umora? Malo. Hajde, hajde. I sad uzeo kiselu pa ne možeš da uvatiš. Vidi, ko to ide? Alejkum selam. Kako? Gdje si hajro? Evo me. Idete, jeste se umorile? Jesmo. Pa kad prije? Kad kraj mama. Hajde, polako ba. Mora se. Možete vi tu. Mora se. Hajde, sasreću. Hvala, Vidimo se u Potočarima. Vidimo. Hajde. Ništa gore nema toga. Ništa se neće prekida nešto. Ne mogu sad pričat, razumijete? Ovo ti je dokaz odakle to biti žena. Ovo ti je kod njega. Mene ti je žena Evo. iz Vlasince. Što treba? Šta se dogodilo? Vide 7, 1, 2, 3. Ja bit ćemo na televiziji. Merhaba. Alejkum selam. Nisam ja radio, ja sam urednik bio. To je 10. Alejkum selam. Pa tu je odmor. Gdje ste momci?
Selamun aleyküm. Aleykümselam. Vas čekam. Kako si, bro? Vas čekam da Gledaj vidim. kako smo u formi. Da vidim kako napreduje Rođo, gledaj. Super rođo, gledaj ga. Ko momak. Dobro. Samo tako nastavi. Hvala Ibro, vidim. Ajde. A ti vidiš tam odmah iz desne u lijevu. Ćao. Kako ide? Gdje ti je zelenoka? Ostala je tamo. Pa izgubit ćeš je. Selam aleyküm. Alejkum selam. Pozdravi iz Turske. Pozdrav za Tursku. Pozdrav skladnja. Ide li? Ide, veliki. Dobro, dobro. Prvi je bio onaj... Vi se pošutili, ali da je papir. Aj, čuj.
Da li je? Ceranke, šta se krije? Iskoristi ponekad njega umjeri. Kad ja najprije bio sa sladolidom, bi to bilo dobro. Also ist es egal. Mein Gott. O, Oriću. Kako ide? Se morio? Dobro je. Ajde polako. Sretno. Ja? Najjači. Pitaj Iko gdje. To ti je to, šoli. Dobro, vi napredujete. Alaikum salam. La forêt. Moi je vais l'acheter sur petit GoPro. Je pars au moto. Majce. Da se ide u Srebrenicu, da ima još granicu prije Srebrenice.